तो गाइस kalian ke dol payo YouTuber kelaju iko तरसे आंखें तो guys tabo ke risha we tang bai ke sokonya ke tabo welcome to my new vlog guys naro pahitong ke tini ke ang mega kai satnai sini school kan na ke naro lai tung de so thake phumai tamang ke basic magla mul just bye bye tap thanam ka enter malai na bye. A few moments later. Guys, ang lolo hit mane mera thana hile ko sokwa jak like channel like tong de okay ko mela ni mo angka alam de mela naro ya kanya mo joke kaide abang ke bija thana naro like bye. Dol puska jaro iko masih deh cari tes fry sakro deh tangai fry banget hari pak di pusu tikung oh taruh tes tangga हो गया को तीनटा टिके लाखा तब घर कानाय बाहायाव लाइक ना किरिमा करा मथे दमका ओ माय गॉड ऑल इज वेल हेलो गाइस तब के आरो कानाय थाम्बेल पोस्ट तब के काना बागे रेडी हम तंगलाखा अब के किरिजाक लाइबा रे बाप रे अब खाग्रा थियो ए राउन्ड उडिजे रे तब के दल मांगने आसुजक कांगो इनके ए सारे फर्स्ट टाइम यो तब इनके ala kana yang to orang kana thagai tapi ke ani pala bye bye. तो गाइस kalian ke dol payo YouTuber kelaju iko finally guys anke full enjoy khaye asujak tolani brogo enke ana lai reaction dego oh my god wait tapi kayak aslinya mau dengan pak arang nangdut dia blok doang mas udah kalau arah bilang kayak lain yo dia angkat rumah ya kayak blok doang mas arah angkaunya rumah tidak takut saja anglet full enjoy ya tunggu bab kalau dulu cek jago kayak angka kah baik apa kurang media lain woi tolak bunga tolak bahaya tabok ane baik kak baik ane kamu ini tuh pas suka sekisah nak yang mana uri itu yang boleh ke kayak kah bang modal kah boleh kanan ini lekah kita aja biar modal ini
Thì có mình cái con và thế ăn ra đâu nó thẳng lại một sợ này ra cứ đi một bên đấy đi một bên đấy đừng ngay nhá đừng ngay ai không phải dọn ra đây phải đi ta đi một nhà bên đây bay hỏi đi trên đây bay hỏi đi ra đây ha bố làm vô mua nó mặc cái phải thà So guys, sabi kaya di siya may tambay. So kaya kaya tabo siya po rin no tonight. So nata ba sika? Kaya dia ada pro video orang vlog jadi cara hingga komen kaya like kaya ke subscribe kaya lagi support kaya tonton kawan kaya jadi na ane video like di bagian orang vlog ini matang lebih bye bye contoh log itu